Ovog puta, evo me u Albaniji, u zemlji u kojoj je u prošlosti Srbima bilo zabranjeno gotovo sve. Srpska imena i prezimena, jezik, vera, kultura, istorija i pravo na školovanje na srpskom jeziku. Od 1934. do 1990. godine većina Srba u Albaniji je poarbanašena, odnosno albanizovana. Danas ćete uz kadru sresti Srbina koji se zove Gezim Đoka ili Omer Imeri. Sve to nasleđeno je iz vremena zla i vremena partije, kako ovdje nazivaju vreme kralja Zogua i Envera Hodže. Tako je bilo nekada, a kako je danas biti Srbin u Albaniji? To ćete saznati iz priče koja sledi. Od danas se u Albaniji zabranjuje upotreba svih imena i prezimena izuzev albanskih. Kako vam je ime i prezime? Gzim Đoka. Na albansko, na srpsko, Zoran Đoković. A koje ime stoji u zvaničnim dokumentima, ličnoj karti, pasošu? Na albansko Gzim Đokaj. Mene mi stoji kanto Zefaj. A vi ste Đonović? A mi smo Đonović smo bili prije. Ime mi je ostalo živo. Pavlo, znači, Jakolja. A Jakolja smo mogli nekako da uspijemo da čuvamo ime djedovo, koji se zva Jako, pa Jakolja se malo albanizovalo. A u stvari mi smo Brajovići. Bili smo Brajovići, steli smo se Jako. Nismo daleko otišli, nismo mijenjali, na primjer, kako je njima milo, kako je nama milo, stajili smo. Ja sam Omer Stanković. Omer Stanković? Jeste. Pa ja sam Stanković. Koliko ima Stankovića u skadru? Imam dosta. Dosta? A kako vam je ime i prezime u ličnoj karti? Imeri. A to je promenjeno za vreme Envera Hodže? Za vreme Envera Hodža. Za demokracija Stanković. I jeste smjeli javno da kažete da ste Crnogorac u vreme Envera Hodže? Smio sam i nisam smio. Mene mi je ime Hajro Čulić. Je li to ime i prezime stoji u ličnoj karti? To je od vreme stare Jugoslavije do stare Albanije i nove Albanije. A kako vama nisu promenili ime i prezime? Nije želio otac nikad da promijeni ime. Otac je dobio 30 godina zatvor, zašto je bio predstavnik Jugoslavije za Albaniju. I je se uhapsio i nisu imali kako da ne menjaju prezime. I uspjeli ste znači da sačuvate svih ovih godina? Do 67. godine mi smo bili Jugoslovenija. Od 67. mi smo Albanci. 2 imena i 2 prezimena. Jedno srpsko, drugo albansko. Jedno tajno, drugo javno. I dalje nosi većina Srba i Crnogoraca u Albaniji. U izvodima matičnih knjiga pripadnika naših manjina stoje da su Albanci. Ako je neko rodio ili oženen čovjek ili rodi djecu, on ti bači ime na albanski. Ili ne pitaj da si katolik ili musliman. On ti bači na listu i zbiraj. Ime i prezime. Prezime mora da budeš kratko. Nikad više nisi mogao da staviš, na primjer, Đonović ili nešto. Kratko, Đonaj ili Đoni. Od 1967. godine u Albaniji je postojao imenik, određen od strane države u kome su stajala imena koja Srbi i Crnogorci mogu da daju svojoj deci. Neka od tih imena bila su nesuvisla, kao na primjer Dritarija, što znači prozor, ili Druri, što znači drvo, ili Guri, što znači kamen. A kako je vama bilo u duši kad su vam oduzeli ime i prezime i jezik i korene? Kako ste se osjećali tada? Bogu malo teško nije bilo, ali treba se kako ti riješi stariji da se radi. Srbi i Crnogorci su još 1934. godine po naređenju albanskog kralja Zogua izgubili deo svog prezimena, odnosno onaj nastavak ić na kraju prezimena. Za vreme Envera Hodže potpuno su izgubili srpska imena i prezimena i nacionalnost. U vreme Envera Hodže, oko 52. su se prezimena sva menjali. I ko ima u pasoš, na primjer, Srb ili Crnogorac, sve je to skinuto sa pasoša. Znači, mi, pogotovo svi mi danas imamo nacionalnost albansku. A kako se vi osjećate, na primjer? Naravno da se mi osjećamo Srbi i Crnogorci. Nisu svi koji se danas u Albaniji izjašnjavaju kao Srbi pravoslavne vere.
Mi imamo proslavni, imamo muslimana, imamo i kojeg katolika koji se izjašnjava kao Srbin. Sve njih okuplja Srpsko-crnogorsko udruženje Morača Rozafa, čije je sedište u Skadru. Jeste vi Albanac, Srbin, Srbi, pravoslavac ili katolik. Srbin katoličke veroispovesti? Ima li još Srba katolika u Albaniji? Ima. Znate li možda koliko? Na broj ne znam, ima dosta, u Skadru ima. Ja sam muslimanac, a ja sam živio, moja familija je živjela 22 godine u Omaru. U Albaniji danas žive i Albanci, pravoslavci. Ima Skadar je okolina i u centru Albanije, znači to je Berat, Ljušnja, Fijer, koji se izjašnjavaju kao proslavne veroispovesti, a Albanci, ali oni svaka čast i njima, oni znadu da slavu slavu. Albanci, pravoslavci, slave slavu. A koliko ukupno živi Srba i Crnogoraca u Skadru i u Albaniji uopšte? U cijeloj Albaniji mi računamo da živimo oko 30.000, koji su većina lokirani u Skadar i u okolinu. Oko 10.000 Srba i Crnogoraca napustilo je Skadar i okolinu 1934. godine, nakon odluke kralja Zogua o ukidanju srpskih prezimena i škola na srpskom jeziku. Od danas se u Albaniji zabranjuju škole na svim jezicima izuzev onih na albanskom jeziku. Poslednja škola na srpskom jeziku ukinuta je 1934. godine, kralj Zogu je ukinuo. Ta škola se zvala škola Obilić, osnovna škola Obilić, imate ondje sliku. U Skadru su u jednoj godini ukinute sve škole na srpskom jeziku. To su bili oko 5 škola gdje su naša djeca učili u te škole. Ono što je započeo kralj Zogu nastavio je Enver Hodža. Od danas se u Albaniji zabranjuje sloboda veroispovesti, Enver Hodža je naredio da se sve bogomelje u Albaniji poruše i da svi stanovnici Albanije postanu ateisti i Albanci. Zvoji se po albanski totalitar, to je sve što je rekla Enver Hodža i njegovi drugovi, mi smo učinili rukom amin, nismo mogli. A to smo znali, mi smo bili fukara za pamet. Mi ovdje blizu smo imali crkvu svetog Alekseja, koji su i Rusi poklonili nama, Srbima u Skadar, i ona je potpuno oštećena, zaramljena. Mi smo imali i groblje ovdje u Skadar, ali koji ne postoji, tu je napravljena bolnica i nemamo groblje u Skadar. Znači srušeno i jedno i drugo? Srušeno i jedno i drugo. Većina pravoslavnih crkava u Albaniji je srušena. One koje su ostale pretvorene su u magacine ili su vremenom preuzeli pripadnici drugih konfesija. Ovo je crkva posvećena Svetom Srđu i Vahu, sirijskim učenicima umorenim u gradu Rozafi. Ova crkva je zadužbina Jelene Anžujske, žene kralja Uroše Srpskog. U porti ove crkve, podignute na obali Bojane, sahranjeni su nekadašnji vladari Skadra, srpski kraljevi iz dinastije Vojsavljevića, kralj Mihajlo i sin mu Bodin. Danas je u porti crkve Svetog Srđa i Vaha katoličko groblje. Otkud ono u pravoslavnom hramu? Kad su naši napustili ovo prije 80 godina, onda vođe življe je katoličko i oni su upotrebili, znači najslađe je bilo ovdje da nađu da njine kosti počivaju. Iako su više od 70 godina gubili kap po kap krvi, Srbi u Albaniji opet nisu iskrvarili do kraja. Sve smo sačuvali. Običaj,
svečeve, sve što se treba da se riješi naša pravoslavna vjera, mi smo začuvali. Jer slavite slavu? Jesmo. Stavimo Svetu Petku u Ođu Brajovića, urod moj Svete Vrače. Srbi iz Albanije u vreme Envera Hodže nisu ostali samo bez imena i prezimena i bez crkava, već i bez istorije. Skadar na Bojani, alem kamen srpskog srednjovekovnog graditeljstva, danas se zove tvrđava Rozafa. U narodnoj pesmi Zidanje Skadra na Bojani pominje se i mlada Gojkovica, koju je Rade Neymar uzidao u zidine ovog grada, kako bi se grad održao. Ovdje se nalazimo na mjestu gdje po svim versijama je zidana Rozafa po albanskoj verziji i Gojkovica po srpskoj verziji. Na mjestu gdje je navodno uzidana mlada Gojkovica i gdje su donosili malog Jobu Mrnjavčevića da podoji majku, i danas postoji Mlečni put. Mlada Gojkovica sada je postala Rozafa, koja je podignuti spomenik u bareljevu. Više od 3 veka Skadar je bio predstavnica srednjovekovnih srpskih država. Srbi su ga u prošlosti gubili i ponovo zauzimali. Odlukom velikih sila Skadar je 1913. godine definitivno pripao Albaniji. U riznici, odnosno muzeju ove tvrđave, novac srpskih vladara. I Bašića, i Mrnjavčevića, i cara Uroša. Otkud onda on ovde ako su gradili albanski vlastelini? Pa ja nisam stručnjak historije, ja znam za nešto drugo, ali ovo treba istoričari srpski i albanski da još dublje istoriju kažu sami. U Skadarskoj tvrđavi su ostaci crkve Svetog Stefana,